Ole tun dum chu tun la ya ko hrana in khom na hun te om lo fa Christian labu hang keu na hun kan nei te me ma tin ami malatel le ministry yang chi te sakwa ni na phal chen mi som thung panga mi som nga mi mu khom mang te na kan sak thin hla hi Christian labu om lo tam jok ania Tin chu kan lor khoma application pakhata kan da ala update zel turania chutin article pathian thu sharing type mo article type mo essay type ang chi po ni sela engpo ni sela sermon type po ni sela textual ni mo khati ang chi ho shima po khani sela ronda ka phala chumi application chu ka siaman kina kan la soi fia chho anga description a khanin eng lo kha description a ziak fakna hlabu and sharing download link te han click la ti chuanin in click anga i click khanin chrome browser mo hamang ta la thei ram chuan browser pa ngai po thei thowa in click anga ti chuanin ka blog site a kan lu tanga zau google a kan lu tanga blog a download ti zia ki click ang ti chuanin download ti hi click anga downloading file ti oma masha thiam lo tan chun lai chung tlang dot pathumin click mai ta ula downloads chen an lu tu la chuanin hei downloading a kalme ka just now wai hi app one a number regia ka apk number open anga zwa chuani install ang fakna hlabu and articles ti ni a chen kan open ang kan fai khat open on ya loading startup image te kating chi tha ngai ve ne una welcome not amanga yo khenga ti chon ni alright aron senga ai it chen I thu ran hei back angai jo thin o phone chen ka ta bi ka tin ta hianin hei he huang chu ngai hianin kan lo lo ma che a thu siak le hla du la da lu idu chu 9612608775 ka WhatsApp number a hian mino hredon unia o ti chuan ne til lai a hianin 3 lines oma circle a hianin eta hianin application mang tu te apps mang tu te oma tirwal choni profile kan siam ve ngai ani ta hianin iming ilu chini veng te poi da thenga description a phone number te poi da thenga kumza te poi da thenga eta hianin gender a hian mi pai li chuan male machine chuan female chuan profile picture hui select photo hei kangai poi mo a da ram to la Facebook anga in comment sak thei fa kani wangin apoi mo ani ti chuanin nge ka dang kha ki ka nei lem lo khopa edit lam pang ka thiam lo zong tak alo ni bok si nen da lem ngo ti chuanin la da man lo ni mo lot lo chat mày chuan kan save ang chin lo ka siam ani a pakat pani pathum pili panga chuan an install to a lai dat pathumi I click lenga ti ka chuan income ho na hianin ilu thei donga thalak poi thon the video po emoji te po I thon thaya ti chuan private ni biak du chuanin het lai le khabute ang no star pe mi hi click anga pvt pon hai thei vek ani ka kan ti me sakna chan chu bible thu sharing du ta ka te hla thu sharing han ti ho na ta hanin
group chat group kha kan siam ani a team private a po har sa nei in zo du ate khatinga te khan atang kaya tin thri line sakan dut lenga hla hi mi pito zo kang ti hian omanga ti chuanin la hi kriya tam zo ki chu Christian habua lo te ni a tina hianin la phai ka da article po ka da a entenan mangai na verses khongai na ti te Changval huaisen hosea hi ka zia na rei to kanu pan lai ka zia ni a ti chuan la lo lampang do hlek kan en ma satai la chelhom tap elan ni lo hemi ka zia na ka rulwa lian tak mai pakhat chu ki chi eng ma kan ni to lo pathian tam po man tlak kan ni to lo kho tlang ko ran tan chung ka tam po tlak to lo chelhom tap kan ni to enga tamani lo thi che mabak to ti ka benga asai khanin he article hi rong piang chuak ta ni ti chuanin amen ka pelo thei lo ti hi lau thang zela kan hrianga net chak deuh lek ngai a hi video hi a download ngal thei bok o Facebook la hi download an ne pmi full zoom ne hi play na nia net chak pa ngai deuh hlek chu ngai a video hla amen ka pelo thei lo ti a hla sak jinga ka du ber khania ti chuanin chinlunga thlir jok thin ti te khovel tu fin re zau pur vasin ha cholna wala sau la mi felte chau khang lo ve lung oyem a kut pharo pui amen ka pelo thei lo mangai na hiam phu lo mangai na hiam phu lo nem ti ang chi te kha tiang chi kha article le hla da polania cross pathian thil ti thei lo na ti hi ka zia ania sang hi le pakhata ka zia to khania ala nung ranga ke ma chuan khan ta kai lo share ve du ta ka te ka kan da te la te chunin siam tu duan mi hring hi poimo boka siam tu min duan dan hi enge hi kan fiat china poi khop mai tin min duan dana ngal rual zinga ngal chang tur chu atla fal thina mi puitling tur pot la falangai thina ni kong ke ma hlotin na mutur chuan tin mangai na verses khongai na mangai na nge khongai na hemi hi kum somvel kalta khanin aizal po sawang lai ni hang ka chua to a ngai tu tham tak mai ane indu chen lo chiaranga ti chuanin feature sama lutang he te share ti enjia ka han click ta la eta hoini share thaya whatsapp ai share du chuanin ti khanin eva share mai nga youtube a group omna anin link hian lo click anga an lo download ve mai don ani ti chuanin chimi lo le chuanin jon olna te pi o ma click la hlai du kha nitin lo issue nen nitin issue ka thin lungin a mangai zual deuh dewa ti kha an sar sala han omenga let link to let tu here ven ho shunga nia khoti bi nia tikhani search option hi ka da ta hianin ka thu pui ber ti te kan chudon te la ke a han om tawanga kadai zel don ti te ka thu pui ber ti he va select ko nga ti khanin do if do is f photo sila jar moya akhani le mai ta ani ti chuanin bell icon hi oma notification hi don huna nakina eta hianin alo thinang update huna te le chatang chi anga te private chatang chi ate tiang khanin group chatang chi ate notification hi ron thina sound po ka da veka kha kan hrianga an shortang kai ula ka du ber chu
pathian thu ron thaw thei tur le zai enten hla he hlai ka da belo ka du belo da ve te Christian ha bu om silovati a WhatsApp ka number a khanin type sha in mo entinan athu pui cha ron selo in type sha in mi ron thon tau la ti kha an om thei sela ka lom zual hleng ole lo mang tangkai vela description a download link ka dang ka lo me